say one hoden e won kwana no pay to eba be som o my tiase my Ghana party mu ti saying oh party mu boko party mu boko na me adom me kai say me primary school nyum bi I say on and on we are marching on nti party ni mu de boko eguso e hye ye niema na enim se ye niema na ye be hye wie no Ghana for better and I say okay very very well because I feel a man for ehun niema no ani so enti once I be hye ye niema ma Ghana for hu say say wo party bia oba ne nhihye ya oye no e ka timamuni bia ye wo party bia oba ban ma oye nhihye ya e ma ho mfaso no obi a ote o man mu ni nyina nyam samfaso ni bi ti by the time e be wie ye ne ma na ye hihye no Ghana for beti ase pa okay ye nim say ye nyesro abofo we haven't done things 100% no but ketwa bia ye de boa Ghana ni bia setena mu no e da ho e record e da ho ntumi pipa by what ma say okay and no na shame nkran say we invite me wo program isu anopa 8:30 ya and no na shame nkran say men sorry ntem na mentumi mra okay because say me som Ghana for na Ghana for de me ba ban mu a ma ban betumi aye nhihye bia be ma Ghana for nyina nya ho mfaso efie bia mu nya ho mfaso okay by what ma say yeah me too sa no nti na shame nkran ma metumi sorry anopa ba okay no is an age inti a party ni mu de anopa ma me mfanchi akese ma me regional chairman chairman Benjamin Ama ene ni team onu omo ye djuma original level sa anso na me mfanchi akese ma me constituency chairman boafo ni nyame ene constituency team na anopa yi omajebra omutie me electoral area coordinators any polling station for Suminja me okay me serial callers any communicators sisia ye na sisia yaje okona boy boa anopa bia anajo ahomachen e sorry kasama party no medamu ase isanse muna sisia party no ehwe okay ti me da communicators asepa ni serial callers nyina ase okay atiefo nso yeda mo ase right say ya moje brena mutie yen muni ho a yeni ho okay atameda ase na you live on Facebook and all the social media handles okay and into oko TikTok wa benya oko YouTube wa benya Facebook so we are live na at My Liberty FM at My Liberty FM all the social media handles no ubenya dwumadi ohonom enti wo phone wo fi wo office abetimi ahwe live as yedin koma wo ha at My Liberty FM at My Liberty FM enti na de ohono no all the social media handles no won sabekan ohonom na ata yense from ne nkomo kakra before ye beko ye topics ne so no mamimi sa bibi kakra briefly efa budget ya Ghana photo samfo de betu dwa Ghana fo nyina ye yenim sem obia etiebi budget no wo hwa nsem ekọ wo mu no discussion no gusu ekoso na ebi mo ka say ni da so budget but bi su say nye ni da so budget so yem fa ye ho to budget no so say ebetimi aye bibi dia boye emfie ba ko edi enimu yo Mr. Ga the Thursday now na me ka say yeah you ready budget no say Wednesday ti Thursday na ofre me a yedidi nkomo kakra o budget no na nkomo no budget de an intention me pese me yewe eno na aban akọ nyina aye bi na aban we nso eba beto aso budget no se uhwemu pa bibia nsesan ye yes bibia nsesan ye emme magana ni ho ntolo Samu. Oh yes
budget yanko for see mu me na me catch off so ni me papa no me father no me nka I did economics kakra di me kasi bi bianse san ya won ntima sesa onim de ntia na me da bia me ba studio na me kase NDC bet me akase o ma fa system ministers but when it comes to cost omuntimi nte so nti ye no better am so can't it na ministers in year 126 that is from 2017 to 2020 no na ye ma minister bia land cruiser ni ma minister bia salunka ni nyina ye twagu nti ka bia ma ka no be kofom from 2021 up to 2024 about 85 ministers ye twa about 25 agu ti 25 ho ka no aban e dia chega na fo nti ne ho ka no be ba fom onzo no mo ka pa asema na me ka kire won say to reduce the number of ministers no enye necessarily say a car o bon wo Ghana ha no so beti me kan no mo se me boa but in posterity dachi when say I vindicate me pese me say mre bebre okay budget a o ma ye de aba ni nyina na kire say safi we kwa wie ya Ghana ye sika ye pese ye de boy ho bra ni ye di no ni total eye 290 billion point 9 kura ka ho 290 billion point 9 kura ka ho mba yiwa ma say me chi opa na do dan kwa na okura 85 ministers as compared to last year and a year election year and in say election year bia expenditures cost ro ye boka bebre ye nyema bebre no na do ne budget for last year last year 250 billion Ghana cedis okay indicate expect say 85 ministers ye bo ho kadodo expect say nka 85 ministers ama 250 billion wana nka 60 ministers nka ese sote yeah on say aso an increase by 40 billion that is the difference okay yeah office of the president in kwa na do de na 8 million and now under DM 11.3 billion. That is the difference. What must it? Yeah, me too, pa. Sha almost all you taxes be brave free. And you no crack. But some budget no yet say ye taxes be free. Hey, crocodile de John. Tron friend has no budget. Tax go why we books me NGJ. Into that's why ye free wa and who to so be anywhere be ba organ ani. It was just the books mkeke but yenje. We what your sanitation tax da. To because we year free wa and who to answer on any day. COVID tax. Almost me a year free wa. No. Almost ya fe number beti forum. Mama ye debate wo but meanwhile no almost this year. Ombe Gigi COVID tax nko abe mo 3 billion as compared to 2 billion and another danko kufuado. Ntina man for friend as a budget no. By what must say? Me too, pa. Intermediate sabani fi se ni okatia na nado dankwa se wabo o man no say o man no so buy no be hu reality o mepa Ghana for chew se na nado 250 billion na no use no se na edika ene de me matuma ko 290 billion be kura da akiri nti budget no ya ready but ehunsun sanso no eye normal se obakaya na nado danko akufuado 2017 budget was the basis of the policies are not the ever into oba no oyi more than 16 taxes every friend is 17 taxes every all nuisance taxes oyi free all adan me bubo obi su kire Yeah. me no di nkomo na okọ bank kura kwa je bank checkbook na yeto tax ukọ ji statement na yeto tax ni obeye no bank bia na yeto na do yi free all
Yiniema bebre. Unim say na mines. Omo tax ani ejom na ye 1%. Ene kura na be wu this year. Mba yo adma say. Se see ye di 2% account man na ye 3. Ya extending to 2028. No because the mines dey tax o ma ye because enye. Unim be friend corporate responsibility. Yeah. Mines for ni ye niema bi wo nkronkro na omo wo so no. Abo timemufo no. Okay. Nti say aban e tax no mo a. Sa niema no. Obetwa so. Very reduce nti say school dan na so sima pa abo ase a. Obeti say school dan no so. No akoye boho o di sika no e kwa kutua tax. That is the difference. It's rather going to affect timemufo no more. Remember my typical example be a omo dia die. Some be establish women's bank. Uni miska omu chato ema women's bank 51 million. Ghana ha mramu no o be establish bank. It's a Bank of Ghana kura no o de 400 million. Ekoto as security. Into 51 million bit me at bank. So omu dia shame. Till a man for friend as a budget no. What must you old man? 51 million ain't me establish a bank. E Ghana ha. Unya 400 million no crowd to Bank of Ghana as guarantee ni kura wia. You need additional money. Into your mom calculation, we say you need about 1.5 billion Ghana cedis to establish bank here. Because we are by high dine, over fan for. We shall see a bank and any dana na obetimi atua wonka. Unya mfaso ntua wonka. Nti ese unya sika odi betua wonka for about 2, 3, 4 months. And now 6 months and now 1 year. And sign a bank net me take off proper. Nti 51 million betimi ha establish a bank. Nti ye bedi. Tamani ya secondary school no say ye if nkro nkitu am no ye hwie aduane ye be wo fufu a ye hwie gu a yeah de pa yanum no kura no eyobi de pa yanum no eyobi aduane kese yeah iti ye koda ne ho na se ye kodi ba iram pesi ye expect say ye yigu plate mu dos no wa hwe na wa bo ye o sebe na odi agusu ye koya sa ba yere mienu pe bi slide ya se twa ho afon. What must say? Into ye bedi. Okay. Into Nanado Danko Akufo-Addo ne budget a shall say 2017. A money clear cut say Ghana Hananam de Ghana Eco. A mono spell how obey implementing free SHS. The Almighty. Nina in 2017 budget. Ye buy you uti agenda sa 24 hour no. Uti hwazem. Omo ye ni kitwe bi because enya de ombetimi a implement it. Government institutions ni mu dabi because omo kan sa asem ne ka kire omo say 24-hour economy demand driven. The answer na obetimi a supply fuel around 12 midnight no. This say driver for any ashenka for any passenger for ready to buy. I say wetimi a supply fuel at 12 o'clock. My what ma say? Yeah, me too. And so a driver for a filling station 12 o'clock I'm a toadia. Untumi mfa obi nkonko gina ho say 12 o'clock come to ade. Say ye demand driven. So this is assembly. Obi anko so no mu kwa ye business anajo. Untumi mfa another planning officer say won hwe anajo shift. Untumi mfa budget officer say won hwe anajo shift. Because around 12 o'clock say we also one of benanti akwa administration wo. By what must say? Yeah. So ye demand driven. Demand driven. But who can say run it 24 hour airport me jiwudi because at that time no juma but airport won't mean 24 hours because already near almost 24 hours. But what must say? Yeah. A man for air kobasa it will be a juma or airport residential area ho. Now set up filling station also obey 24 hours and meeting us shall be ho every time ya nipa ho moton fuo. Anya because nipa baho at that particular moment. Okay. Enti budget idea ya mompaye. Okay. The same thing. The same to be before bie nimu a. Sabe eba bema timemuni abrabo asesan bia debe. Okay. Ata yesi form ne nkoma e. Me da se na yankoma no anopa ye hwe COP Christian Tete nyahunu ye nei waba be replace
former IGP Ura Dampare and afei President-Mahama enso akwamende Dampare ewo na adwuma obeyeye ewo police adwuma mu na ochiremu a posifo ni nyina en support new IGP na Sabri waba no na ye maame Jenmen Samso den sembia betudwa afa rejected ballot wo say yade a hadwen pa ewo Africa ha wo say ehwe ho asem na ye kan yi Samso na afenyo Markins minority leader so eda betudwa say yenko baabi a o enfa ne se be se 3 months ni eninti nyaade wo se dum so ebo mamu mameti o me ma the next 10 minutes do betimi afa bia. Okay, yenko na nsha sie wo the new IGP say ye to abamma o mampani a Ghana ha ye constitution na ye de edi dwumadie no emma o mampani that executive power to appoint and to remove. Yeah. Obetimi ama obetumi obetumi agi obetumi afreni nsem. Okay. And intina nipa bebre fi se ye constitution say ye sesemu kakra na omampani tumi no sebe ye gibi afreni nsem kakra sane ebeya abema ni tumi na abafom na matimamufo nso apaja omohomre so na institutions ni bebre aye edwuma. It's one of the reason me no mo ya adwen to some extent say tumi nkitinkiti bi wo ho anka ye fa matimamufo no. Okay. No more new more reps, especially DC. But what must say, senior year assemblymen for no near the adeno. Yen fama timemu for no money. Nothing so institution be wa because say yes sensitive intino. Nka ye buama ubia ye no ye man contract for a period anka beboa. Nti uba, for instance, Dampare assembly. Matise amanfo bi bosi ewo ho. Yeah. Ene de ye normal ewa brabom. Ayiri Dampare onye senti. Yeah. Mbajo wat masie. Nti yiri a obenya tamfo ewo system ni mu. But the truth of the matter is say Dampare a police officer. Ena ye peja anokusi mpempenso bi a e fe no IGP, the highest position. I war police officer mu. See, when you're 56 years, is he going back to COP, Dr. Dampare, and so or coin? And I saw retire. And I say or retire prematurely. I don't know the conditions I war police service. Okay. But me feel say Dampare by no. Ni community engagement at the hope if yours were. Udru almost every junction bia you see police officer. Yeah. Amoto e park visibility for no. From visibility on. Ghana for ne brofi. Say moto no. Ni 2 years. But man say say actually. O moto is no match on. Okay. Omo at vantage points. But that no a reduce crime. Okay. The mere fact say police officers see junction hokeke no kra no a plus on its own. Because obi kodi bone kra na usro cause onim say wan hwe yi a alarm buru na there's the next junction bia no there will be a police officer, and that is a plus for Dampare. Okay. Untumi nyim free mu. Wama police institution no so no abeye enviable kakra. Though other IGPs about boade, but any time you know. As a young guys you could be we school me the minyam police. Me the minyam police. Ye we school na police in Tessa. Na police na sabi paying for money man na minyam be brin shed nim sa. What must say? Me too pa. Eti what day for ye be a bar police ejumemu. Internal discipline. Ne wo mu papa. Okay. And I want him say leaders are on your discipline bia no. Miscrimes are war institutions ni mu pe won asem. Mba you adma say. Me too. Miscrimes are war institutions empe won asem da. Once you are disciplined, adwuma no obeye ono obe make sure say obeye ne pepepe.
sa nipa no yeda be yi wa firi ho no nipa be bose onim za kwa me nkroma yetu no ne bi bose o sa so ne yetu buzi a bi bose sa ne yetu liman ne bi bose the mere fact say bi no ma bose doesn't mean say nipa kro na anya amo no homoden Ghana ha sa na nipa te ifi bible mu nyina uka Israel for no ye preacher no pay kakra Nyankopon do mu fi Egypt eko Israel otoma na mo di free eduru ba bi kro mo ka kire Nyankopon say ade na opese ye bewu osre so ha ade asie ye ni Egypt sa na nipa te so you can't serve people 100%. At least you have people are almost benya police patrol under Dampare was excellent. By what must say? Yeah. She omo accommodation aye sima omo. Me hu bi da. She kasa omo yusu. By what must say? Ghana hanka ye institution isn't ke use the best kasa isn't ke police. Okay. Nti amano ne kakra me koye na me sua bibi pa. Uko kata. Every highway bia ye wo a segmenta. Police car is na police car nye police car keko Land Cruiser latest ones ni bi sa 78th edition ko ne so na police officer team so that uye boni bi na udwane a that Land Cruiser can chase you wherever you want to go by what must say. Yeah, so Dampare abedi obey bi body cameras unim say yan ye to aba no police for ba ho nyina na body camera e bo mo ho no BT head office Accra and monitor from grounds. That is the Dampare for you. I am because of national security as a media. Yeah, but see a chrome almost every district capital be and there is camera nenenam chrome a bobo chrome. I just say papa no the revolution e buy and when you Accra na or ye chairman of police council Dr. Mahmoud Baumia. Okay. Nti that thing no about police service mazia police service no I hansi omo image ama ushia police officer say be nidie ni obuo ewom omo SS de na nya no na meka ho asem. Yeah, but the police service no gradually no omo fa omo ntuma pa dey efra. It is up to the new IGP. Unfortunately he's a Christian and he didn't the Christian. It is anya mesu no I done so no on fa bi nwura police service ni mu because obi aba ya ade foforo. Okay, oba ba gine din Dampare ba ya ne de adru de so. But it is easier when you are outside timpani forces say o to damia obo so nipa kro gina chan no office onim sene because on your hum bebre to outside you can easily criticize. But yeah, the swau we are na hu se ne ma no mu odura na se nye den emu yedu. Okay, and for Dampare ni remove ane de the authority of the president to do it. Christian unu ono se ma na kwaba. Okay, yes re no Dampare dru baby no na even ye kra ye amanyo for MPP for kra ne ne e won tokwa. I will not lie because oye na adwin say or the institution mra no be den e be ye adwuma ti duru baby kura no na so aye den. I hope say IGP na so aye me na me ka kira wo na so aye den kan unim say na nsenya na yisi epe police officers to declare is it Ablekumanov or BBB North elections also ni bi but what must say me too also ni bi and up to now it's still hanging so nyawo is welcome by what must say me too ya tosu bio yisi say ya to aba at least about 2% be 3% be say yeah and a hano well about what the nipa no kwa akoto no wo ni reason o de kwa akoto by what must say dodo na esey no menka se eye boapayo baby o ha eye boapayo yeah obu o ha o sheda because last election yes. we call grounds eco convey
na de me ko hu wo ho no I was like sana Ghana for I shut up intention yes was shut up so to ase no ano so wo ho na ye wo genuine ones a ebia na ni nye na oto ana sebe aye bibi ho the only thing is ye be voter education. Okay. You be sensitize the voters no how to vote. Ni nyina so political parties ni ye o. Ye ni nyina plus yisi for so ye bi. But onim de betumi ye free ho kra. Me too. Yi voting na o ka ho asem. Electronic voting no. Okay. What ma say? Electronic no obi a na betumi ato. Obi a na betumi. Mystica onim bibi. Me too. Yiri Ghana. So more register about is about 18 to 19 million voter population. But more to about 13-12 million na to aba. By what man say? It say why you ready so be to aba nko dia. Say electronic, say etimi aye verification biometric. Ama Ghana ni bi etimi verifier. Adan tira yentimi nya education amanfo nto no. Electronic. Okay. Because obi enya ade a yenye eda o. O man bi so for ono moye. Ebi kura mpo tene fie ne omoto. Obi kura atimi to na ba no wa post no de call. A time is coming, we have to get there. By what man say? Okay. Eti se o man shia as Africa electoral commissioners ni nyina shia na se o mo ba ho a. They should also look at that one too. Okay. Because it is possible, it is doable because obi aye bida. The only thing is o kwa kosuya. Na o de abaye den aba wo man mu. Okay. Enya de fufuro bi na wo kwa akoye no fufuro. Da bi obi egusu a oye. Nti wo so kwa na wa kwa kosuya. Now the dynamics e go ukrom no. Ewurem, that's all. Okay. Eba sa na ebeti sa spoiled ballot no eso. Okay. Mana akofom. Mache atamesa ba su bi na honorable Shabu. Memo wache. Ejo so ominua. Inshallah. Hey, me wona che. Me ka tell say, dia bi ya wo wiase say se bi si pata asem no no sam pena asem. Okay. Akwaji post di co-position. Me ka tell no wa ka say na me di agro. Everybody ya chef. Before election, o ka tell say post wa waje what the co-position. Me say no only on 29. No on no thing. Me ka tell say eya me ya. Se bi si pe atasem no. Na wa be omode secretary mana o di co-position no. Omo omunim omunhunu aduma a waye no ebedwe say we di yakọ position dia mbata so tia metiopa so but me ye ka MPP fu a masaka secretaries at times we ata both NDC and MPP we ata anya se bi otia na me ye hwehwe dem okay babia ya beto abade babia la mesia no babia Michelle, Michelle say ata. Enku hu na woni say obere do do. Na be na obere, na be say enku hu na de no. Enya jinsamu. Ghana ba jinsamu a. Wo ya ho hwe a. Enye ye. Ghana fo ka say, oh masa hwintime nyew. Enti na oka na me say hwe me kan ye chen wo die. Oh, mu ma power da na me say me kan bi. Mani ba me ho so no. Na me tiri wo form, na me na wo so. Anyway, so you be a yiti no cry anope ma me chia your regional chairman ye owura bigedu one na executives na me chia owura Kofi Benta Afo MP4 Sefioso ba bi obi a me chia no na me chia owura Patrick Kwenu ye C boy one na executives ba bi omo obi a me chia na ma chia omo ba radio so ma ye program won so oka ho ene omo frefre concern bebre ayi friends Barnabas Mantia no concern meeting in country o shohopa concern bebre ne Barnabas monne approja you approja guy muna na MPP ni NDC na because enye easy because here ya tram so they can me say Medifia had 20 years enye easy sir but ni na no aduma na bi no okay edu so ana ye nyina anti e ka say obi pe wasem enye apehwe politics both for this MPP oka obi answer you loyalty no ehia o se wo beje wo ho atumpa say me NDC ni me tenam say dia ti say yo me tenam enye izo me the doctor go free to say
me can o say na masa wo ade la tesa ya go de ko ya ka asema wontie na me se be de ade no wo me modjam ndc no wo ya me hwe na me ba no kura na me ba na wo de ndc card kura to table so ade me be yo kura MPP card me do the MPP me de me be yo ade me ba ye won ba bia na mama goli wo so fie nya brimti na me nkwala no ba ko age mama goli ni poster ne card bi so like o card m ketenkete okay me say me dru fie masa apeti apai me sa na me hinsam na die na ba fie bi ba fie na me ora o si eti ayi tebra be to atade o soro me ko hwe ase osoro bo osoro na mama goli no say why that thing come on me yi de ko to no ho ape na me ti ni kata ni nyina efiri so di ade de opa na ope okay but honorable ye hwe budget ya na no finance minister ekenka Ghana na shebedwa fi budget no ebi mu ye Ghana for ka say mu hwam e de ni da so bre Ghana for pa mfi ba ko de ni nya bete ebi mu say ai krokro de John o ma ye 419 dada no mami ti o ho na fei ye nhwe enkomo biem efa IGP fofra o mapanyina pa no o mapanyina bonaba so na adwuma a obeye na wo sire police for so mo support ne o de na ba no again Jemensa EC chairperson you okon okwahifa wo de mami kam okwahifa mami ke ba se tru bi edru ha ene no EC for ni nyina akwa akohia kyerese Africa so mo nyina akohia na mmom kwadwendwen ho no o mo se aya to aba ballot na ise no rejected ballot no hadwen nti enye bibi mfama metiu me nua budget no me say last week ye ba have a discuss na Ghana no obi ali ho a amanyoko bi ali ho a wa present budget e ma the opponent akasa wa ya ade da ben wo de chira me bi say na de akomla shebedwam e na de minority ni majority o ma duna ye ba ko e ma o ma je budget na tumda what be da wo de wotia konwam komo de opposition bam mbata so tia say be bia opposition bam tabia wo de ye den because and then I feel when I mean who say one of the MPs be e can say no be bi owo no na me wura fi kakra oye bo Asante region ho be o say budget ne de otimi nyina ba bi nka say enye bebreye kakra bi no on de ono omo nye den enya adwen na on the on the opere say ye de anu aka no yenye wo say ye ka budget aya na amanfo en yadi bia kokọ ayi mfa say yadi bia kọ ministries no mom so ade adan omo de aye adwuma mbata so atiase enti bi de budget ne de di oso on tiase no eba ade ebehu media na ewom tabia media me betra me kan say ye kokọ akuafo but budget no first na be bisa questions say ye budget sa ezesi ya yi dada na free mu ye betimi a highlight no but in some no call page by page na obehu se bia akuafo de ewom adwumayefo de ewom we de ewom ana meboa wo hwe ni nyina but me de akuafo de na mani abre ho enti me de yewura erikopoku minya kwan ene ne kasai se ye kokọ akuafo ye fertilizer no omoma ne mrantem me bra so what am I say okay your fertilizer no because about the fertilizer ne ba na time no nya at times you taka no wa time no dey he e bia ye the fertilizer na ba e wo say ye di bre akuafo nka ba now no kura dia ba ko penka sa bre ya ekotu ye wo epu ye ko epu ye ko epu me anka sa fertilizer ne ba nanka kokọ akuafo anya
edi agu omo koko ase mba so ti ase sa amantemu a ema koko no eti se wanu maduro na wanidi okay because fertilizer ne ko ba October ye ko pebrem mba so ti ase metio pa ye ko pebrem nti e ko pebre na nsuo so na de fertilizer ye den eye adwuma so nsuo na de fertilizer ye adwuma nti say ba de sara say akuani no wa indicate na wo bo say wo de man October na wakogu okogu nsuo nto eno na omo say fertilizer no enye akum koko no sa na bebrete okay ba ana akuafo bi so ayo madwe say omigu na matina wia say ko guru sabre na awia koko na wate but eba de san so a emwa because unya nyame mbato so ti ase nsuo na eto ebetima ba say nsuo rukura be na nto obede de wanya na wia ntia no na erikopoku so mete ase se sia no omahunu say fertilizer na yede ba no ye wo sabe region bia ne netie eye netie na ewo ba bia yedua kokoo no ntia esi o say omo ba mama test asase no ne ehu region bia fertilizer what say de call omo be test asase no because yeah they say oh fertilizer bia because yo ba bia de asase ba bia asase kokko ba bia asase tuntum ba bia asase fufuo nti e obe ma agricfo na be test asase no na ye hunu say e say de we call western north e say de we call bono hafo e wo say de we call in fact manage okay but manage age no misaka tell say Eric waka ye ni age but emom ne ntem no nro no mo fa mra ye ntem na ye koko rose na so aka ho no mo san emeye mayan miame secretary oti he ni krom kwan e kwa ye nyenwie ya ye ngu second coat na ye tetale mu sa de no omo meye no mo nya bibia kama eti budget no so say me ye betra ka say betting tax ne ade yes ye be ye free ho ne ade my ho nsem ne ade ema yewura finance minister standby etani normal ebe tutu ye enem nante no oh adai nipa ewiase nipa onye ni mfum so ntu no na onya correct yeah enu na magana ye ho kire ye no ade bi wo ho wo ye ebia wanu betimi afom ana wani betimi agba ni paso ana meboa yeah nti enu de eba sika because that's what they wunyi ya yente ba ko yi dia bete ene bibia akoso kama de o ka so be ye edida na kwam ti ye mompa ye media IGP NDC emma ye mfa ya no mo so ye de amafo na bo aye share wo mo no ye ndi so na enye kama okay na minim say me wo because de me hu ya eya me dekora say nkola ni school no sika ye twa ye de kwa akɔhwɛ ho no eno so eye kama bibia ye kama ye si school feeding no normal nya on be bibia kama okay na me wo gidie wa John Mahama say obey because o ka say obey for system minister so afa wo mo mba so so ti ase o si wa wantimi anye wadwuma yie ne yi wa CEO so na nrachi no oka o si wa wanye wadwuma yie ebe yi no ye de metra ho say ye ma parliamentarians emeka say ye nyi ipa dabi minim John Mahama say o sitie okay yanhwe IGP nsem no menua ada me yete ha ya na me ka cho say me san dan ma no me tia na me ka cho say ka me nko a nka IGP ene event say attorney general wo ka me ensa ba ko na me refi nka ma ye fa nya ma no sem eno na ma vigilante ne normal ye nya hode ye sa de no mba say da wo ka say me ka sa so because say Dampare akufo adum na de na ba obi ye tutura sam kura na masa me tra nka se me yamanoni obi ye tutura sam kura na ya frɛ MP ya no anya ya frɛ interior minister anya ya na ya frɛ president na wo say jai ebia na de nipa na ye no
enye but e man nya ye de because e ha ye tie a ye nyina me ne me nua tie he ye ya damfo ye nkontokwa but ye nyina so once a ye di ye different no obi adu so ye different mbata so tia se na ye ma ye mrantie no sadwuma bi de ye bepa mo ma ye a ye hwe se ye bepa adwuma mo ma ye na ye gay se we kopu we koye we koye wo se dem na me ka kire wo se nka be ya transitional team no nka ye team wo district kra it is nka ye to aba wi a transitional team no wo ha na ye obi wo assembly obi ko so ko de toilet obi ko se me ko de market because ye dia se me ene wo ene papa we nsa se mo hwe so obi so ntra ho SRC no MCC no be bade DCs no o me hwe so yo madwuma yie because he say ye dia amount what na one chestos what 7 December ya to abawi abena ko chestos e ho na dia asem iba e bi kura so no wa de dada se obeye e bi so no wa bo wadru mu po say ye ko dia e de me yen nto ho e moa eno na di sa no ma basa me ade a me mpɛ no wi ase say ye beto abawie na obehu ni ye ko prosifo ye mpɛ we ye ko juma kuko we ho ye mpɛ we sa dia me mpɛ kra okay sabi ye nyai won kola e bu bu kuko schools ene ye kola ene ni ba bebre na pɛ politics obi okra no mpɛ politics ba say papa ni sha buti ni papa ni atama funti so am na me chelo e ba sa mu aye iti ka IGP any attorney general your friend say abai tell for pagire na sare yeah tell for sa de no man nka ho ensese ye de politics e ko ho na ka nipa ye bone a so am na me chelo ba ene I can tell you for sure yeah politics na no be akwaje party card obi kra ti bi je NDC ni IGP oje ni mi enu nyina enti oni party card be tere masa me wo ba ku bi da me draw no I oje party mi enu nyina oje party mi enu de be bia no dem na wa get lucky so a no asa kwa fa utanfo sa uji ni se atamafo ye ayi ebi kra so na ni moja ni mu no NDC ne wo eya da ye ko ayi ya very ascend off yeah yeah possible ko se basa ye de na atamafo mu o se go mu ti e na de ayi process so ko because odi ho edu ka ye se masa nkrofo we kwasi ade wa no yi na ni ato ha no I mean I say that's the way boss just the kodua oba be carry play say president for do obako say no for there NDC president for there do obako say no oba can me boa ka tell me say me boa ban say e ba ni sa omo mo boy ho ban ya hwe yi a e be du mredi e bi kura na shaibu ati ni fie na am robbers be take no oba fre president na me NDC ni MPP ni police na me nko bo ban ma shaibu me NDC ni police na me ko ba ban ma atamafo okay amwaye nti ya wo se saade no ye hwe na ye ni ye na ye huru se no ma bi mu ho a ensese ye de constitution no o se ye system na ye de no ma bi system na aboa timamufo no mate dia bi twa be kakra to aso ene yisi no na wo ka bibisa abato no yeah na sabe ye kura ye ko kire aba no say atamafo ye secretaries ne chamafo na organize na ye say o mum ko kire mo say ye so to aba eso ye to sha bu ma ba bi say ye to atamafo me bu ono ti hey ai NDC fo na nka say kwa to aba na bia say NDC so bia say ye obo be yi say ye san ko kire mo de ma ko kire nkofo no mo de yakura bi sa say asabo na yanka san so ata ye ka ho se obi wo ha okoto aba na de ono kana me ne ya adwen pa ba bi me fa ba bi na me ne nyai ye okoto aba na obi wo na okopra na ne ho wo so utimu se wato ama mystica pa atama wo se me nyintum na atrala ne kakra ba bi ese no me ka sa anwam me ka wo dia me ba me twa no anwam last year me cover election wo hono ba bi a sentence am ko ba bi na utimu say kokromotie dodo na high party we na nipa reto na ketua bi na o se da na o matamo o say ye ha no kra ba ko pe ye ha no sabe
ye ma me mu kuafo no wenum na Yeah. omo to aba na ese pa akrachefo no de sabi aya entanse kese mo bi nyima no nsi bonu se menka sese Yeah. so se sabi O bi ha abato no mu ni ade nti atamo edala one ma konta ba ko ye agent na me ko na me say me ka che ne say ho na okogina no so hu se MPP fo de no mistake kakra bi aba ho a masa yi wani o mo mfa na ye de no su bi ba mu because hu se ha no ye stronghold me ka ya makonta no say enyam na mbe kire ne adwuma na watena ho fi 92 na fine NDC ni o so watena ho fi 92 na so mankasa me se ka se pa na bi ka o masa nti ye du ba ku bi si ho na ye yi ba ko a mo kana hu se atra kakra na se masa yi wani o se me pre na eyi to nche se officer ne de o se ompene de a wa yi ato nche ya ni ye ye de ma ko de te se MPP fo de ne 70 masa una ho pui ye to aba no ebi anya ho nkwa na we bi si yo ebi be si ba bi ye to aba na tabu bi ti 72 se de ka be ko mo ho na ye 70 afiri na se bi wo ha na se no so ye 30 a 100 wonu su aba oh na wo ko ka sabe ye de atere mu ache o atawo wenum wo mo ya de a be very very careful me abibidi mo wo ye bi nua kura oh say we me ni ye nua but the basa bato a obo oni e ho de nua ni ho no mercy for the cripple no that no so okay enti yisi ma me no wonu mu nyina no e wo say ehia education yeah na ade achi ase de attack no ade achi ade esa no no ma betima eden but no abo mo say no me de subo ni be bo politicians ne sente ne say on say sabi ye mu adwo aban asesen amamu na ekoso enti politicians no dodo na endwen abato ho fa now even though mo be ye mo hihye towards it but 4 years no so wi a afi na in a rush banka sabre bia no say kamutimi chire studio hakra no studio ha ye be we dey tell my politics room hwesi si ba no ai eya man for yesu ban yeah me kan NDC na me kan VP yeah so we dey up man nka be say 3 months obi a person oba studio ha be program but ne unya nkrofo o say minim mo po de ya na yesin sana politics it but some of us are ye dey afa ne say ye dey ato ye ho so say me nya ban dwuma da politics na maye bisa say edakura mama ha no mama o message am frɛ kura tell bia no twa mabo cause politics na ye gina ye right mama catch NDC ni bia say eda betu abawie ade akyi ya na no ma start koto ba ye ade amanofo say o de kan na me de ma don na ye ba ya adwene nya den enko ho yeah eda betu abana ade akyi otumi fum obi what do you say 4 years until ma fum na enya hwe abo ato wachra to who you be bibia watch it MPP ni NDC MPP for afi bisa de to wo oh ye mfa ho oh wo nko kwa na ye den na woti koko wo popo so na se ba kokọ ase ha o se oh mane nko na bebere wo so wani beba no koko ni wati koko no na ni nyina kogu ase ho obeda akwasesa nka 2.1 million vote nka tamo bre ma bre ye mfa ye NDC fo ye mfa tu ya hofo no obi frɛ wa fa obi exia wa hwɛ nanim broni bi da ka kyerɛ me ayi oye ofri ayi Germany o say your friend Apostle Beck o say nipa chia wa hwɛ nanim no hunu sɛ o tia no mo ha o tia na nyani da baby politics ni bia no okay obi ye DC o twam a tented ade abi chi no yes a massacre can nine nti ni nyina ka ho nti yisi ma me no de no ma de bebre wo no ho but eluru ho mate mate ata mamentio oh anopai medam ni afani chef ase settlement
bukan o say ye to aba wi ye ya hwese ni esi ba radio obi kura o ma o friend ko won fi program kra o ma na kwa ye kitu bi but se kaka kra jai e kaka kra ye ba beto aba na ena ye we mpese mi kobi ena we mpese mi kobi ene ye hia nipa no watiada atame mwa no po de ka tre watiada sankrofo na party ne ba power so a waka tre se wa bress no wono 3 months no oso wa bress wono ne 3 months no wa bress no 4 years me na me ka experience but mazi enti me da wase for that compliment I'm grateful but me ye ejuma no nipa de umreso I will play my role umreso no afiri no bi so eden me jitum me jitum position dia ko me ni problem say wa onim say baby ani enam na etro ye say ba beboa na anye yi eti ba say ye call election I go and tell the people what day omo no adwuma me ye eti me see me nsuro elections also be contest me abrani yenko ye call grounds o omo no adwuma ye be ye what maze okay unyuma be di wachi what maze me da ana ebitimi frame anaju 12 I said that me beze me hu say wada na just like that on say me di asha me ho dada on say manager for the training and say u phone there and say u unti ko bia me pick ata enu po ni bi say bi po na family matter ebi kura na family matter ebi kura na obi iti me anaju kura for me me charge before kura me nim no what I say okay iti adwuma de ye be ye but afu we yisi oyade o afu we yisi boxes na ye de to aba no o space no yeah o space no pa it is about to rejected in the say na gogu kan ye na eko training omo bo mo ya training omo so mo ko training go for ko mbeto ye so aba bebre say no me na me ka chro it be wo ho na ono no wa hyada no o to na ba say no cause on timi ntuntia we no ntimi ntuma we yes on timi decide me na me ka chro me say me na ka me ko to aba bi emre bi atwa mu nipa mi enu so aba it was a big help for me until last minute na ba ku yi mi mai na so when you say we decide you what I say the boss na me decide do be become decide me gia me nto na dia tum sa you because nipa mi enu na egina no u ya ne dan untimi ntuntia o dabi until say ba ku be misbehave ana ba ku be so no say fita kra de ba me dem no da no dey kokwa na me ta ka do so contest agesi aku me nua de madam any aye den ndi ano za na ba any den mansi wo wa nkokra just ya to aba na me ho na me kope ba bi try because ba me toy because nua ne wadamfo dia o ba say yanko be so sin onua oh basa edi me madam wunum di oye oko ba ko no ko ka kire ni say me say ma contest stand the elections oh me know ya down for pa but for the sake of my marriage I know there ti facha me and I salute madam for no yes mm oh yes oko ni madam for no ko ka kire no what say be bebre winning assembly members ya busuya oh yes bebre enti bu ana busuya enti abato de ni say ye ni de eya na reasons no bebre okay in fact reasons ni ya na doso okay de kwaku ka say ya na line no ne ade ne de enketenkete bi na unim de ntia ya na political parties ye pese da number 1 wo de ni bedi kan nti ye kan media wo suban na wo beda edi no na magina so eden aya wo de mbai what ma say it me training me agents me training am to say de kwaku kan ya at the polling station you have to be vigilant smart nti me 2 words I'm used to mom yes smartness as say we yes smart ye kan wo de nti no wo be protest oh o say o munyim firim na wa bonato smartness no also need the kiti is a mentiase na hoye ni stronghold okay eti wo de ba ko be mi no obotia no e ma obunfu mi kan nyina kyewo smartness okay yenyi e be dru ni de so ha wo boy ya no yi what ma say that is about to free 2020 about that is how okay. I'm telling you ya mimi hunu ye no okay anyway yam call your second topic no so about the doom so
Your last topic no. Your last topics. Okay. Yeah. Now you Is about the doom so. Kwaku. Ya to abama. Hwe. So bi eye panimu wa adwuma mu a. Ono nim die a odi chinchim adwuma ma adwuma no ekoso. Have to be fair. Me say me nyan criticizing NDs. I'm only reminding them na my choco o makakra. Nipa no te console na chi no. Ono nim the dynamics are or yeah. Machine boy. You can't take it from him because who experience what tra console na chi da kra na. Who free hono unim the AC wo waji. Enti electricity in samna and then near doom ha a chana near doom ha chana near doom ha no. Koku mesrem. Ma ba power. Mo ba power no mo se mo be ma Ghana fo ho ato wo mo. Ade ba kwam betimi ayede abo timemu 4% ye benya 24/7 electricity. Okay. It is a bibi wo ho na se e kire mo so a. Emle bi Kofi ye papa Kofi Mensa honorable. Yeah. Ade bi. And I learned something from him that day. Obedi MCE no. A friend on heads of departments. I happen to be one of them. And no more be a presente. Na jumam ne esese wo ye eboa ne ade ade nyina presente kire no. Heads of departments you were about 40. Oni yet hobi. No bi eka. Oka no obisa, oka no obisa. Enti by the time my papa no be shedwumadi ase no na owo a firm grip of what was going on in the municipality. Yes. And I give him credit. Monsieur ade fi nim ndi anurachi BBC medwumam makwala na me beto no na no nkra no volunteer me friend I called him humbly. I'm say we you say was I no anu no senior you say no anu no senior you say was I eya hwe ha bibi say wo that kind of thing munye animanimu ya se ne be ya ebe ma power no eden agina so because bibi obi ti say poku nsafwa that fantastic guy wa anye politics wa anye abenye no a businessman the guy is fantastic in energy. Okay. Why papa you can go and consult him by what na say enti mesrem say the ekwanya MPP for far so a yetimi gina power no 8 years yenyi politics nto nchen because say energy ni ho a e affect obi a Ghana ha o. Okay. Hairdressers muni mkrofo mu fidi wo mo tailor for mason wedders munyina e affect wo mo directly ansana ye use e wo fie nti ye besrem say ade anchin ye kuro bidin e wo babi ani ade anchin sabe kra mommodin se mbama nyina mankane no eno na eba beboa ama economy no aye vigorous. Okay. Nti yesrem ade anchin kra shabu brem na me ma collect na mreme my brother je minua atamafo kan eno ana waka no na ye abibifo yesu ema media me se ade a Ghana fo chiri ene se wo beba aban so no obi beka asem a kire wo na wo be ya homaso Ghana fo chiri homaso wangunu pa ho he oh masa me na me wo power me na me minister wo di be se sa asem wo kan effective omo pa and owura na po vice president omo vice omo yido o so emfa timetable mra kokoye wo de ye okay yeah amafo de ye campaign kasa me kura me kan bi mo de tia MPP pa enti anya ne sa wo sa na nsan ye wura Mahama e kan say omo ko se senti omo ko ba bia say wo ye MPP o economic forum me bo aka me say wo ye MPP o wo ye hwan yo ba kulu believe say nkrofo no o mama na say de mo ye o mo be de o mama kogu atamana kasa honorable kasa kogu be de yaba wo pe mani ya entie de obi beka mpacho so tiase wo pe mani ye entie de obi beka hwe na de to so bi ata ebetimi aba krampo say
aban na ba power no aban na ba power no nkrofo mu gu ho no so bebre ye MPP fo mba jo so chase enti ma me so me nyema aban na nim ngu ase abese o kire se sabotage eno so ho usa kopamo no so a atamba betra ka je se ye ba ye no ye pamo nkrofo atamba se sa de no ho de so re me che no enti se de o kan no tam nkoi ye nya ho abotre ya ye budget enu achi budget no wonu se na bebere wo mu afa electricity enti bi de binum se ye tie bia no de to ye na masa me na kwajote wia wo bo ako awa de ba bi ko o si ba bia di pa gina nsu ato oko ata wa hwe ase wo ho wa woni tua se ha na hwe ase na se wo san hwe ase wo ho bia na wonya correct ba bia ni pa nsu ato wo se atamafo aduru ha wa hwe ase wodu ase wo ho ye ho se hu se idiata yesu be hwe ho ye na mo so bo mo amofa moa ni nyina edu abato no a ye nyina ye beko me pa so cha se ye na dia bi twa to wo ho ne se light ni mpo no en sedante se kanen ya hane de ye o me ko kuma me se na nse me wa kra na kuma senum na yi no eko but ni nyina no so enkomra ni nyina no ye kote aduro mra ne de ahan sikasam kan nti ye be prese ekwan bia so ye benya sika ni asolve problems no mba so wo se na o ka bibi fa kofi mensa de ehu mpapa ba ko pe na wabodi din no agri kofi mechia okọ DC omo ye na gates na me ye number 1 but obaye no me see na first na head of department mo ba no wo se na agri kenka ho na agri kenka ho ono de agri kenka ho se ha ye dua koko wa ha adenti na ye ba agri kefo wenum beba ye ko assembly meeting ba na agri kenka ho kofi mensa me nti na agri committee no na mo just security be free so be da agri committee no should be because me ade am here won ti sa papa no de so ko ho koje advice onye bone oni papa uncle Kofi Mensa what ayi papa yeah communication ola papa me see ye kwa Kofi Mensa ye kwa omko ye me na me say me ye number 1 but later no me hunu say papa no ne pa ye den dada ye yi ni say me swing me swing me dim say gumiti but politics inti obi aba say support no go say sa changes na mo ye na affect mu city me ntimi kan because the man was very dynamic that be very my brother Tio in politics no nsem bebriwu mame ma tie fo mra me tam no ko mame ka we kwaku sa economic forum na ya nko mo ana mama ya nko ya lose power ya uhuru ye na musa mo ka kire say ya mismanage economy no ya mishandle economy ya criminals na ve dia criminals na say o gwa ya wa dia criminals okay mate 03222963 ora mo beba 0322296342 0536 304072 Yamati from Rev Kakra. Hello, good morning. Hello, good morning. Would you never be a casa free? I love you, Kasafi, so I I love you, Mammy T. Why? You had asked no to my papa, my man, and mine. I'm in chat for my chairman, Shabu, about me a point. Minia, now if a part time off, can't concern about budget. My aunt can say, COVID-19 now, and this year by any year free mono. A year because of IMF, no more conditions now on. And I'm a young flow. Not a strawberry, that is now only now. What they told Ghana for Ghana food soon Ghana for tipping to corner boom where you need, and now come out for ye of the floor, where you bought that, missing as a year from one about so open the moon. Na ya can't say the apartment bukan. The Trazano, a cook, yes, another, so the bar, man, and mantem, near from Guku, last meeting, sontem. Now, in teacher, my boy, after the phone, not catch and be an lefty. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Would you know Baby Akasafi? The Pastor Given in Siamere. Mammy to a gable. No,
Mamentia MP, Bacopa, or that's a year so, Anna. Any NDC, you know, Cassa, you have a pock of Kushavu. And then what, a time off for sale, or no see a penny far. I don't know who's good. Now, because in the name, one. Not only say Mahama, ADEAKYEABIA. Hey, Minia. More Casamu, you know, open your to see no catches or a man, some the Aminia. You say, don't more further, you saw, Amoka say, you only am Nedma. I said, will be uncancer. I mean, baby crowd, what is saying, Yamana 7. Communicators, a baha will be uncancer. My penny in Yamanasem, a true hash word. So be you so my penny. Had you been quite be an alcotino, baby. But we are live on Facebook at My Liberty FM. Teacher mine, your TV so I no pay. Aha, and indeed. Cameras in your correct. You are home for camera. What are you talking Hello, good morning. Good morning, Mr. Car. Would you never be a casa free? Mr. Car, Major Pony. Major Pony, I meet you. But that's it. Which ata mafu na onabushabu michiao basically I want to sisi ya dokata yi nenso ya kacha kufuwa bibini wenum we dia sai sisa nti ya munya tansam no ninya twonsem na ya mkeka na sa monte reda dum so no ya kan wasam yesre omonko MPP mpanifo no won fani wo anya yi internet na wona ma de no anyi nsam no mbusa wo kwan kwa so a yes in no ya dun so ya no dun so na fe ko ba dun so na ha se mo ni afi ye hwe MC ni DC ni ho asem na a chedodo shabu mu ya ntem na mrantem na empuntuo no ntimi enko wa ba me da se me da se Major Paul Benia Krom. Hello, good morning. Why morning? We didn't baby. What you go? Net say boko na ma radio no come from why? Mate. Musu mo wadin pa. O ma peri do mama. Na mamu obone. Wa shafie. E do hawo ni abedi abato Ghana so. Na Ghana for ye bre. Ni ramane. Na ko kusha bu o le wo so ya. O sin kan no ene o tie obo from ma papa. O te ni tia no. E ma tia. The secretary. Media. Ko kusha bu no ka first one them. Aban no twem wa ye hise egwo dada asante manu ni awu ni anya bi o akaye se ya o so mo di first break enti o ma to nyum bia o ba ba dim raku afo de fa bu ko kwase okay na o ma mu o ma sha se ro musica asante mboni enne o se yeyi amanfo adi e ma Dampare a o mo kan no asem enne ye go enko de bia ka Dampare. Okay, I'm going to Nigeria. Yes, you're going to come and maybe not get Dampare. Okay, Mate. Hello, good morning. We didn't baby a casa free. Hello. Good morning. Yeah, we didn't baby a casa free. Mr. Kawales. Mammy Tio on pay. Good morning, Kundes. Kundes. Okay. Yes, sir, boss. Mammy Tio. Michelle, Secretary. Yo. And then, Tamashabu. Okay. Mr. Ka, but you see a commercial Nipa Bro. Nipa Bre na. Yakayasam. Mr. Ka, the only one said, Strat Nash, my children come wasam. Once I'm living with be by. And what you mean, Inti, yes, no can tell Kuku. A woman affect papa. When you say, ma, none of sound. You're perfect to be an yet. Okay. Yes, no. Okay. Church you. Mate, Medase. Hello, good morning. Good morning, Speaker. We didn't baby a casa free. Mr. Kofi Buako. Oh, Mr. Kofi, not saying. I'm not doing who you now, sorry. Me hoye, Mammy Tio on pay. You can pay the Adrian coupons. I get to me so you that Union Mercy, I won't buy you. Chairman Yamisrano, a people in Yamisrano. And the idea make can say, you see a mamuno. Man panyi bono ina ya fa de fan ya fantom panyi chi na mu mani eno na etmu kunya ya nya sabi MPP na NDC na no mba o kaso mu no aka ni na mani aji papa okay ko so nya ni sa se ne be o man be ko so amaye nyina
Okay. MPP na NDC. That's umbeto woman. Na de meka ama ato chairman so asum say yes through edu abato so a ayuntimi ru film sabi wontimi nante wontimi yefe numu pacho ama yakwa koto aba eto aba wi a sabi na so boyi wumani ayo mu kasa ko foni na okay obi eni ho ni ye adwuma sabi o baka say okopi bi afu bi ho nti through mo ho so morning ko okay that was morning adwuma so one nyame entra me to me fa ofre ni biabiem course na ba but it's unfortunate I was say me end the phone in segment no ha na anopa we are live on Facebook and social media handles ni na TikTok, YouTube wokwa na search at My Liberty FM all your programs no your programs ye o ha se nyina no social media handles ni nyina no wokwa na search at My Liberty FM wo benye honom wo comments bibia wo drop so a ye be kenkan de ama as your programs no ekoso no Shabu mama ma 2 minutes Mr. Kofi me wura ko sorry oh me bra no aha okay mfa say wa sorry anopa wo ko adwuma wo koko station wo quarters na one car bi ko nya accident ewia eno ano no wanante bi wo ne sisi awira beko ne nsade ne nan na we kro ye kokra me wo menem no pa so I me aba ha be sra me da so we ma ko ni fie so ba ko nti Kofi wunia afutuo na ode amaye no yafa okay yafa ye behwe na ya di so the American tractor no say won say amanfo ojugu wo papa wu na boso miensa boso me na aka se kom de wa wo papa wa mobra dabi o ojugu wo se ya ho kire ye efie boso me nan enu nan o ojugu wo papa wu na boso miensa boso me na o ka be fa la fepo na o ka se kom de wa na papa obobra ojugu fertilizer ni issue ni de issue enya no nko ampo nru a ye de gu ye fuo so ni nyina ehia ye kuafo ena na me ka se na me nua kundes ka se ye de fertilizer bi by enane me ye de bi by me je ye no mangu because na time na ye de eko okay it me twen ma edu the following year ansa na me ye de me kogu enane kama fertilizer e pensuo e wo se medical kan na se fertilizer te say nipa unse wonu maduro na wanidi abewe pa fertilizer ni so hia nsuo even intimidate ye bompa ye okay ya criticize MPP for efa nro ho anyway yeso yaba e wo say ye yire ye ho na mni say ewura Mahama aye bida say na CDs aye de che koko nro ye de ma ayi koko roso anaye fertilizer na ye de che free na oma hwe ye koko no so no na omo de price ni bi so akuafo ebre na maka kire me nkrofo se sa friend say galamse na say koko no mi a me nkrofo ye ma ye ninye den enkoho okay galamse enya bibia na ma koko kofom galamse ni dimu tintiman pa nti regional minister ene ne nkrofo ene omo mo hwe na galamse no ye ni huduma say be ya koko no betimi ade agina ho ama because say koko free and say was a ha misika mate honorable me da say mama tio na papa unsuna boso miensa no de obedi na de no itrimo de no jejapade free unsamu a unso ho ba kire o saka pe bibi to ana kwagume bua da be pe bibi to dabe na sa papa hwe o dabe ohwe o na sa ana wajapade nipa no obedi ade no boso miensa no wajiji ajapade ni nyina ama afruza o je mi papa de mi ko ni fie da waya se gba ni ama no toka de ma me no edan okumi wanu mi da be o ka se ma se okumi wanu mi papa no di da de no mi ko ni fie da e na se papa de obi ye mi no e na me hwe so okumi ya mo bra mate mama ya tell ze goku se because o ma me ya e ti so ma me kura
o papa bi bediwa o papa de na o de na o de ahya won sare kro gifiri wo zema ho ba kire wo ana me boa okay atama tio ejane de ni eto bi gogu o ka koko price na se wa no na perform kakra ma men kai wo mo ka kire se yitrimu odin akuafo no mu tie say ya mamu 65 million one bag enye na ma na mo se kada ho mba che wat ma se mo se kada ho enti mo abai 65 million okay 65 million mo fa ma ye me se chen ya to bi ko galam say ya o kan wan semi eye me de se o so onkrofo yi me nka sa me nkrofo na say omuntu so me say eye me de se onkrofo yi o kasa ma a kire o ni o ma sha ase die nka me ya nyoni mi ye ke be jai anko ma gusu gidigidi Ghana fo be yi o musuri ya at the end of 4 years but 4 years ne be so no na damage ya cause no Ghana ha o repair o bebre mba yo asma se enti mo no mo nkasa me I have a strong belief that ba bia nipa nya na no aduane free no utu afri wa ya what ma say enti in the meantime in the meantime mun ko hwe sa policy na na ye no community mining no mbajo mat ma say na mun hwehwem de mu fi sa enye no